iki nicyo gihe cyo gukunda umwana kandi akabibona. Nanjye rero ndagira nti iki nicyo gihe cyo gukira amavunane, siterese n'umunaniro byakuzonze maze bikagenda nk'ifuni iheze. Nta handi rero ni muri Lumière, crest, bar and restaurant Chez Laissa. Tubafitiye serivisi z'akataraboneka, aho tuhafitiye maison de passage ku bari mu kwezi kwa buki wifuza ahantu uzakorera ukwezi kwa buki nta stress kandi uri mu mafu atemba amafufu y'amahumbezi, wiyumvira amajwi y'inyoni buri gitondo. Nta handi ni muri Lumière, crest, bar and restaurant Chez Laissa. Ukeneye kandi kuruhuka, nta handi waruhukira uretse muri Lumière, crest, bar and restaurant. Tubafitiye jardin nziza z'akataraboneka kubifuza kandi gukora ubukwe ufite ibirori muri iyi mpeshyi. Ntucikwe no guhamagara nimero ureba kuri screen yawe maze tukwakire, kuko muri Lumière bar and restaurant umukiriya ni umwami. Tubafitiye ibyumba byiza biteguye kinyamwuga. Ushaka kuruhuka ugatuza ugakira izo stress zakuzonze, nta handi ni muri Lumière, crest, bar and restaurant nyabagendwa Chez Laissa. Muri Lumière, crest, bar and restaurant umukiriya ni umwami. Waduhamagara kuri nimero zikurikira 0788 47 78 Muri Lumière, crest, bar and restaurant umukiriya ni umwami. Lumière, crest, bar and restaurant ni hafi neza umuhanda ugana kuri Kigali International Airport.